Vanoi gam tina kuki chate hozo sin bon chawin jingka pha thado zuni sim som thum monday ni khuin jong jingka thuso ngai ki du hite thuso ngai taw hite zani zuni sim som ni leko sunday ni khu chon lok sabha mp bimol ko examen bisnupur district gam gya phogak chawi khai khusung aga phain buffer zone suke a buffer zone kho khela akom ta sungpi gam kai hop sung Kangvai Bazar muncho vilte ding anagon hile Central Security Force akonin phalna namupon achi thei tapoi chutia achi thei longnung chun ama pan phomosa na thu hot cho phungdo in chumun veng bida Indian Army hopan a Security Force mi tam ta jing wang vin India dinga Member of Parliament kharin ka constituency hop sung ka building eki phalpi lo chu phomol he jing etin ama pan phungdo e zadang namdang ho di apangal ho chumun chu tedim road chu an ho sa uvin keima masang ta in solovin ahilla keima kalut ding chu security force on apal people vitin ama pan social media x aphomosa na thu ho phungdo e chule ama pan sebena suti a security force ho chalo no chon abet sa chu hile government in zalenam ki ka ki khentel na ho apin do sa uvin zalenam ki ka ki khentel na ho sim do uvin India dan pitokikal gamgi khat lungel su tu mai mayan sim do buffer zone atiu cho communal force Hotoh sot na noin sim do vetin ama pan government hi mo chani boino hi lungul ta le kita ta ki chi hla pia hi lebo su thlap thei hi ding hin a hin la zolena hozia su thlap thei ding hi pon thuta in vai hom hen lang chamna le lungmon na hen tin ama pan phong do e hichi lok sabha mp bimol ko exam hin Delhi khopia professor hi laya ki patchon Meitei nampi adinga gunchu ta apan la jing Meitei kho thima ki sa na thu ho national level la ama pa hin an phun do jing hin member of parliament hi nung jing in jong Meitei nampi adinga pan la na ho cho aban hin zom to pe e chuchi government in an sim da buffer zone cho gamgi chu kho khela Kangvai Bazar muna vale a buffer zone suke a palke a buffer zone imacha poi ti theina dinga ama pan to ogun sim cho alol hin zolo phat chon alung hang hle jing hitai kuki te gam sung Kangvai mun chan alu theina ding chon chuchi gam kai sunga sipai vai pu pa cho phone in an holim pin aila chuchi gam kai sunga vai pu army officer pon an phalpi pon mp bimol ko exam chu an hem do in bimol ko exam chu Kangvai Bazar muna an lut sa tapoi lok sabha mp bimol ko exam hi meli ho chena gam sung ho a tilsu hlunamun ho zo si a adia imphal phai champumpi hi anadel su anadel to jingke zovin apan la an ho hi meilei mi pi adinga phachom hle jing hitai chutia mp bimol ko exam Kangvai Bazar munchan alu dinga zada naw chungchang thu ho cho parliament to khom na keiman ka podo ding hitin ama pan an phung do e meilei ho chungchang thu ho meilei ho adinga apachom ding thu ho hi mp bimol ko examin mp bimol ko examin parliament to khom na podo jingke ye hi ex-chief minister Biren Singh media hom sanga ahulim na chon Manipur state sunga popular government kha khat kisim do wa ding hitai tin phung do e Manipur state BJP office thambal sanglin muna state BJP president A Sardar Devin BJP mle hozo sin ko khoma central BJP lubu hot ahin bai tha na thu ho chon phun do hi Biren Singh in government tha kisim do loiding hitia media hom sanga phun do jingwang chon BJP MLT Robin Droin media home sanga chen popular government kisim do ning chungchang thua selesa emacha na nei nompon BJP office muna meeting ane ucho suchi chungchang thu ho chu be selova central BJP leader Hon state BJP president A Sardar Devi ahin vaila na thu ho to kisai hidanin ama pan media home sanga na phungdo e state BJP president A Sardar Devi na sena mipi zosi hupso the hilding popular government tha khat sim do na dinga pan khom chi ding ngai tin amanu na phung do in popular government ki sim do wa ding hitai tin jong phung do e president's rule suspended animation mode thagup akichaya hile assembly dissolve ki bolding hilo hamti a media hon MLT Robindro thudo odo na wachon ama pan an don budin hichu apart in hin putan te tin ama pan an don bude Manipur state sunga president's rule hi February ni sim somle thumni ko an ki pan hitan August le thagu phring beb ding a hi Government of India noya Minister of Home Affairs MHA palai Hotoh
Meitei CSO kokomi ho amuko hole Federation of Civil Societies palai hon zuni sim som thum tuni khole Delhi khopya Kihou na talks ane kiding o hitai suchi Kihou na talks apangding Meitei palai hocho agoma mi som leko hiding hiwin MHA akona palai koi ko hiding hiwam bang het chet hipoi Meitei CSO amuko senior member khat as bubon kitipan seina Kihou na ane na dingwa Meitei palai hon atu pipen ucha hile Manipur state boundary suke loading gamsung venbit ding territorial integrity suke loading su hipendani na phongdoin sule kokomi lamkai Akoijam athoba kitipan seina mipi ho lunghan na ho mipi ho delengai ho josi cho Minister of Home Affairs MHA ho hinga ki hludding hitin ama pan phongdo e Imphal phai samsunga lobol mi hon lumong sela lo Hotoh na ding chungsang thu ho le National Highway ho hondo na ding chungsang thu ho sukile galjam ho chungsang thu ho le galjam ho avela inmun chi ova nungchen lut sa ki na ding chungsang thu ho cho Minister of Home Affairs MHA ho hinga Meitei palai ho chon avela podo ki ding agodo hidan zong phongdo vi Minister of Home Affairs MHA palai ho to Meitei CSO ho akheu nau hi tu chung hi thum ve chan na hiding hitai alangkhara Minister of Home Affairs MHA kuki SO group ho pressure abolvin National Highway ho a free movement achi salova hile suspension of operation SO agreement extension ki bol loading hitin MHA gina bolovitin Meitei tu so hon en so do vin ai la chuchi Meitei ho tu sei cho isan ge ya ta ding ham wang he de hipoi aji chuchi Meitei ho tu sei ho cho Ministry of Home Affairs MHA official ta hin so do naw muding ompoi achi sa journalism someni ni kho Ahmedabad muna waleng in tu sena tu na thina na to anil kimani kitipa thilong cho DNA test akibol sai nung chon ain sumite ho anpida ovin ain sumite hovin Gujarat Kutch district sunga akin chain khat an bol pi taw vi ama pa thilong chumein aha ka be se ji chon forensic science laboratory hon DNA test abol cho phat shot ta an sulu dovin sule DNA sample zong ni ve anala lo hitai chuchi tu set na thina na tu chu goma mi jani le sombu behivin wanleng sunga to mi jani le som li khat to wanleng apo ke na chun wanleng in thau tu in pu kho an kong thain me kong asat dan cho 1500 degree celsius chan an thungin chuti ji chun thilung cho aka bam to wang hil jing an hitai 1989 batch IPS officer khat Punjab cadre Parag Zen Kiti India and Pakistan chunga Operation Sindur and chila pinaw va albu anapang mastermind and hipacho Government of India thugu khol ho gampa magu thima government in sa ho thugu khola apan sa ho research and analysis swing RAW lubu ding in agong taw vin ama pa hin kumni sung research and analysis swing ro ahin lamkai ding hitai ro lubu Ravi Sinha tuni ko tingle retire siding hitan Parag Zen IPS in apan munso hin loading hitai Ukraine fighter jets khan F-16 khatcho Russia in zani Sunday ni khuchon galmuna an kapla POV Russian Ukraine fighter jets kapla o US kutso F-16 fighter jets kapla hi tu chunga puma li thinga hitai Russian Ukraine gamsung cho drone jalile som sagi to missile som guma anabulu hin chuchi Russia sipai ho chalo no le thu na dinga lengdo Ukraine F-16 fighter jets cho Russia air defense system hon an kapla pi khaw hitai chuchi F-16 fighter jets cho wanoya dinga fighter jets sola ahoi pen ho hitan wanchunga kuna wanchunga lengle target ho akapla thin banin leichunga target ho zong bailam ta su se the hi speed hat ta hin banin radar system hole navigation chile electronic warfare ho ki tu hi ji chan melma ho chalo on ho cho bailam ta head do jing the hi Ukraine in chutabang F-16 fighter jet chu somne gu bo nei o hin Russia sipai hon li akapla pi o hitan Ukraine in F-16 fighter jet somne ni bo nei o hitai Ukraine in F-16 ane ho zong hi North Atlantic Treaty Organization NATO gam hole European gam hon ane lui ho tu chungala man cha dinga na pi ho chu hinala ye NATO gam hon Ukraine te chu F-16 fighter jet som gelenga pi ding agodo hin Netherlands in som ni lali Denmark in som neko Norway in som ni Belgium in som thum pe ding agodo hin first batch chu
achi sa oga sang ni le som ni le li thla sung chun an pedo vien tu ku mars la sung chun phabe man pedo kidu ve thu so chanin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin ni ko pha